Kada se u Slavonskom Brodu, pa možemo reći i na širem području Hrvatske i regije, spomenu imena Darko Karamazan i Vlado Lađarević, zapravo svi odmah pomisle na poznati par zmijolovaca koji je uhvatio već na stotine zmija i vratio ih, i tisuće, i vratio ih u njihovo prirodno stanište. No odnedavna ovaj dvojac bavi se još jednom zanimljivom aktivnošću. O čemu je zapravo riječ? Riječ je znači o izmještanju zaštićenih ptica koje se zateknu u zatvorenim prostorima, odnosno najveći rizik predstavljaju u trgovačkim centrima gdje su u kontaktu sa prehrambenim namirnicama, a nikako im tamo ne bi trebalo biti mjesto. Kada se krenulo s tom aktivnošću i kako? Što je bio poticaj? To se krenulo već unazad nekih 3 godine, međutim sad se aktualiziralo jer vidimo da je ptičja gripa sve aktualnija, a pogotovo neki sojevi koji prijete nama ljudima. Koliko je zapravo raširena ta pojava, koliko vas često pozivaju na te intervencije i koliko su te ptice u trgovačkim lancima opasne po ljude prema nekakvim vašim iskustvima i onome što ste doživjeli na terenu? Da, ptice su, koliko ljudi vide, lijepe za vidjeti, ali opasne po ljudsko zdravlje. Zašto? Mogu prenijeti neke zarazne bolesti svojim izmetom i lučevinama preko perja i zato im nikako nije iz higijensko-sanitarnih uvjeta mjesto blizu prehrambenih artikala ili drugih predmeta koje će ljudi dodirniti kako ne bi došlo do tog prijenosa. Ptice je zato potrebno uhvatiti, to činimo sa sitnim mrežama debljine kao nit kose ili rukama i hvatamo ih, nakon hvatanja ih puštamo nazad u prirodu i jednostavno otklonili smo taj rizik prijenosa na ljude. Koliko to traje? Je li teže uhvatiti pticu od zmije? Slično je, a traje dugo vremena, jednostavno to je određeni proces intervencije koji traje satima. Znamo da kada je u pitanju hvatanje zmija, o čemu ćemo nešto malo kasnije također reći, da postoji određena procedura kako doći do vas i do vašeg izlaska na teren. Kakva je situacija kada je u pitanju ova priča sa pticama, pogotovo u trgovačkim lancima? Znači, protokol za postupanje sa pticama u zatvorenim prostorima ne postoji. Znači, kada nekog bi nazvali, svi bi vam odgovorili da ne znaju i prebacili bi s jednih na drugi. Upravo se radi na tome da 112 prihvati takve pozive ili državni inspektorat, odnosno sanitarni inspektori, kako bi mogli utjecati prema centrima da te ptice uklanjaju iz prostora i ne budu gdje im nije mjesto. Dok se ta regulativa zakonska ne riješi, kome i kako mogu zapravo i građani i trgovački lanci prijaviti da imaju taj problem? Građani to trebaju prijaviti trgovačkim lancima i inzistirati da pticama tamo nije mjesto, jer uvijek je kupac u pravu. A što se tiče uklanjanja, svakako nas trebaju zvati trgovački centri i angažirati kako bi mi te ptice uklonili. Koliko vas često angažiraju? Pa šta znam, bude godišnji, koliko imamo, neki 10-ak i možda više. Oko 10 intervencija možemo reći godišnje. Zimi malo više, ljeti je manje. Vjerojatno ptice ljeti nađu hranu više vani, a zimi kad nestoje hrane, toplije bude u centrima, onda oni uđu u centar i kljucaju salatu, kljucaju brašno, kljucaju ono što im je zanimljivo. Upravo su naišli na neke trgovačke centre gdje su radnici i sami ostavili dio hrane na policama. Gore bilo mi je žao ptica da budu gladni i vodu su ostavili, pa tako da su i oni tu ujedno i zadržali. Jeste li imali intervencija sa pticama ovdje na području Slavonskog Broda, Brodsko-posavske županije ili je to sve uglavnom dalje išlo? Nismo imali intervencija u Brodsko-posavskoj županiji, to je bio ostatak dijela Hrvatske od Dalmacije, centralne, znači primorskog dijela, gdje su veći centri. I Zagreb. Zagreb, da. Spomenuli ste da kada su ptice u pitanju, daleko više posla ima u zimskom dobu kad traže hranu, ali s prvim ljepšim danima, proljeće pa i ljeto, nastupa ona vaša sezona hvatanja zmija. Evo, kakva je situacija ove godine? Je li bilo intervencija? Pa ima intervencija, upravo je u postotku veći broj nego prijašnjih godina. Razlog, ne znamo da li je to razlog da ima više zmija ili su ljudi saznali za nas pa više imaju
više saznanja pa nas pozivaju preko toga. Tako da je uglavnom veći broj intervencije imamo ove godine nego prijašnjih svih godina. Ima li ih u urbanim sredinama? Da, pa najviše ih ima tu. Što je uzrok tome? Uzrok može biti i sama hrana koju ljudi i bacaju u krugu gdje se skupljaju glodavci, a čim su glodavci tu, odmah su i zmije blizu. Uzrok je neodržavanje dvorišta, bašta, kanala uz to i onda zmija kao zmija je došla u taj prostor gdje se može sakriti i to i tražeći glodavce došla bliže kućama. A kod kuća, uz kuće, ako ima od parka hrane, nešto, glodavce su tu. Kad ugledamo u blizini kuće zmiju, što nam je činiti? Pa jedino rješenje najbolje je zvati 112. Nemojte pokušavati ni hvatati je, ni nešto, jer doćete u situaciju niti poznate da li je otrovna, nije. I one neotrovne su na neki način, imaju svoje opasnosti i oni imaju neke sekutiće zube koja vas može pograbati, možete dobiti infekciju i zmija hvata glodavce, glodavci imaju i razni bolesti pa može prenijeti na vas. Tako da je bolje, najbolje rješenje je 112 i 112 zna prema kome će postupiti, pozvat će nas ili netko koje ima rješenje za takve stvari i taj čovjek će urediti. Ono po zakonu, kako je Republika Hrvatska donijela u svom zakonu da se postupa. U kojem roku izlazite na teren? Jer znamo da svi koji tako nešto prijave žele da ste odmah sada tu. Ako nismo intervenciji, jako ćemo brzo izaći. Ako nismo negdje drugo, ali je veliki problem dok se neka sa lokalnom upravom dogovorimo, dok dođe da li će oni snositi troškove dolaska našeg troškove puta i ostalo što moraju, onda tu procedura malo duže traje pa se tu onda znamo zadržati, upravo i zmija i ode i onda je problematično i naći, mada mi posipamo reparente jedne koji oteruju, ali to nije najbolje rješenje kad mi uhvatimo i kad ti isti ljudi koji su zvali kad vide da su mi uhvatili, odnijeli, oni su najsretniji kao i mi. Je li bilo situacija gdje niste uspjeli uhvatiti zmiju ili da je to trajalo danima dok je niste uhvatili? Pa bilo je situacija gdje je bilo vremenski da smo dugo ostali, imamo gdje smo jako brzo, a ima gdje dugo smo ostali. Da nismo bilo i, rećemo u prosjeku, od 10 izlazaka 9 uhvatimo. Bilo je vrlo brzo. I brzo, ali kasnije nebitno, ali imamo uspješno uhvaćenu zmiju. Znači, prosječno od 10, 9 smo uhvatili. Znači, dakle da je uspjeh i nam je dosta dobar u tome, bar mislim, ne znam da li neko može bi više. Jer nekada dok mi dođemo, zmija pobjegne, oni se zavučaju dole u rupu negdje. Puno traje vremenski i onda je to problematično. Najlakše je kad dođemo, kad je vidimo. Meni je, tako reći, najlakše uhvatiti i staviti u kutiju to. A najgore je tražiti, prevrtati ormare, dizati ormare, povlačiti kauče. A ima i toga? Pa to je sastavni dio, to je najteži dio i tu se najviše ostanemo i to je najteže. Najlakše je kada je vidimo, potrčim, hvatim je ili rukom ili ovom kukicom povučem, kutiju stavim i stvar završena. I svi sretni, i mi i onaj koji je zvao. Neki specifičan slučaj od ove godine možda koji je poseban i karakterističan zbog nečega? Pa nismo imali nešto, Vlado, ne znam, se ti sjećaš nekog. Teško je sad neki govoriti, ali većinom su to slučajevi gdje dođe, nađemo na svim mjestima. Teško vam je sada objasnimo, od krova, gore pod krovom, u regalu gdje piće, u kupatilu iza šolje, u trosjedu, ne znam, u ormaru, iza ormara. Svega to bude, tako da je to nama klasično, već smo navikli. Jer ja se time bavim poslom, ne da hvatam ovako, ali se hvatam zmije. Ja sam prije hvatao riđovke, preko 50 godina sam ja u tom poslu. Tako da je to meni rutina. Riđovka je zapravo otrovnica na ovom našem području. Da, riđovka je na našem području. Što još imamo od otrovnica ovdje? Nemamo ništa više, imamo možda u Dilju poskoka. Ima Bosanska Posavina gore na Markovcu, isto ima poskoka. A dalje Primorje, Zagorje i gori dio i ima i poskoka. A gore u Primorju još ima planinski žutoklug. To je planinska riđovka. Eto, to je ona je mala, nju se rijetko kad sreće. I mislim da ni on nikad nije imala ugriz neki. Nije, ona je manja i obitava na većim nadmorskim visinama, nju jedino susreću planinari. Mi ovdje normalno gdje stanujemo i nećemo susresti. I evo, za kraj savjet. Znači, jasno ste rekli, treba u slučaju da vidimo najbolje da zovemo centar 112 koji će kasnije doći do vas i putiti vas na teren, ali u situaciji u kojoj nas možda eventualno zmija ugrize, što nam je činiti? Vi imate iskustva, hvatali ste zmije, pa... Evo, Vlado će to. Znači, ukoliko bi nas zmija ugrizla, nebitno koja, ako možemo zmiju
uslikati, odnosno mobitelom fotografirati, to bi bilo u redu. Ako ne, znači ranu isprati, što manje se kretati i uputiti što prije kod liječnika na hitan prijem kako bi nas obradio. To je ono što bi trebali učiniti kod ugriza. A u slučaju ako imamo zmiju u određenoj prostoriji, to uvijek ljudima kažem i griješe, znači nikako ne ostavljajte otvorena vrata. Ako je zmija u prostoriji, zatvorite vrata, ispod tih vrata ukoliko ima razmaka stavite mokru krpu i tada je sigurno gdje se zmija nalazi i kad dođemo na intervenciju znat ćemo ju i moći pronaći. Ukoliko ljudi ostave otvorena vrata, onda više se ne može znati je li zmija odgmizala iz prostorije ili u kući. Samo kada ugriz zmija koja je otrovnica, nikako podvezivanje, nikako presjecanje ranje isisava i to sve ništa. To je najbolje da se čovjek smiri što prije. Smiriti, ako je za ruku, podvezati ruku, što manje kretnje, ako može da ne trči nešto, da se što manje krv cirkulira i prvo na hitan prijem, to je najbolje. Onda će doktori svoj dio odraditi, što je njihova struka. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Znadu da će se naši gledatelji i čitatelji ipak pridržavati ovih savjeta koje ste im dali. Hvala vama. Hvala i vama pozivu.